MBATHI-INI ya kambuni ya Modern Coast irahobanĩirio barabara-inĩ ya Nairobi gũthiĩ Naivasha yumĩte bũrũri-inĩ wa Uganda thutha wa maabitha a rũhonge rwa ũngania wa magoti gwĩkũa mũrigo ũrĩa ũrakuĩtwo werekeirio Nairobi ũrarĩ wa mĩguongo ya njogu. Thutha wa gũtwarwo ceceni-inĩ ya borithi ya Naivasha, maabitha aya magĩteithania na maabitha kuma rũhonge rwa kũramata nyamũ cia gĩthaka KWS nĩ marathurimire mũrigo ũyũ na kũnina hahũ thutha wa gũkũrana atĩ mũrigo ũrĩa ũrakuĩtwo nĩ MBATHI-INI ũrarĩ wa hĩa cia ng'ombe. Had not been declared at the border that they are entering into the country. So they are under category of uncustomed goods under East African Community Customs Management Act 2004, Section 200, being in the possession of uncustomed goods. Kũringana na Samuel Omweri, umwe wa maabitha a rũhonge rwa ũngania wa magoti, mwene mũrigo ũyũ ndanarĩhĩra igoti mũhaka-inĩ wa Busia. For conveying uncustomed goods, maximum fine is between $0 to $5,000. That's for the bus. For being in possession of uncustomed goods, the fine is 50% of the dutiable value of the goods involved. So basically, we have confirmed. So next is a customs procedure for offense compounding. Frederick Ochieng, umwe wa arĩa maraumagarĩte na MBATHI-INI na kũhanũrwo ũguo, nĩ areteteire akiuga maabitha arĩa marathurimire MBATHI-INI mũhaka-inĩ ĩkĩingĩra Kenya nĩ maramaheire marũa ma gũthiĩ na mbere na thabarĩ yao. Tulifika kwa custom kama kawaida, they have to check the bus. Lazima mfungulie kila boot, kila mahali mpaka waingie ndani ya gari. Nikafungulia hapo, hiyo gari ngumu hata kupanda hapo juu. Mimi mwenyewe nilibeba mtu wa custom, nikaingiza mpaka ndani ya gari, akaicheck hizo gunia zote nilikuwa nimebeba, akasema hizi viru ni zero rated. Sasa nyinyi mmesa proceed na gari. Ochieng oho agĩtarĩria kĩmako kĩrĩa kĩramatũngire, akĩremwo gũtarĩria gĩtũmi gĩa kwaga mĩtaratara wabici-inĩ ya ũngania wa magoti. Barua nilikuwa na mwenyewe nilibeba kama extra luggage. Mzigo kama umepewa kama extra luggage upewe barua. Kama ni parcel ndio napewa manifest, na hiyo manifest kama nimefika naye border wao na stamp wananiweka seal kama mwenyewe hajalipa. Wananiweka seal na ninaenda na hiyo manifest na kila seal iko na namba yake. Mpaka kwa custom kama ni ya Kenya ama custom kama ni ya URA. Wanaangalia hiyo seal kama imekuwa tamper with. Kama imekuwa tamper with ndio sasa sisi tutajibu maswali. Kama iko sawa wanafungua hizo seal, wanachukua hizo mzigo, wanabaki nazo. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wadĩro.